Hello friends, welcome to my YouTube channel. Tuna kain setting hi le thumbnail an mu bangwa iti WhatsApp hack dam na chi kain se de dam de le mi tam ta in atam jo in comment a chun hin sen na nin save win hilal direct private message na nin tho win na WhatsApp ma iti bol dham nin video ham hilo nin se pen tin ga se pe de chu mi khat keu se ga se pe de chu adang tang no hin se de chun ha in na hi ja tan video ka hin sim hin cha aboy na khat chu risk them khat min na risk na la ngam ngai wa hin risk ti chu risk ha pon na mu a phone khat ve na ga ala de bo hin chu itila dam chal nang hon ki het de na chai ka hin sei nom chu hi le abula ko na phatti cha na hin ngai de alo na hin vet de na screen na ka hin pe de hin cha he niap cha thil niap cha he au ma hin tel cha he ama sa pe na he part ni uma hin chu ep ham de le chrome le whatsapp te ni het de na chrome chu nang naman ding nanga ding na phona te le whatsapp chu na loi pa ham na loi nu hama naman de okay pan pai taw tin pat masanga kamin chu le bonga hin ka channel a tha na lung se ten subscribe pe na ten khat ka hin sei nom chu video hi them khat saw de na hi wa chu asaw de chim dam te le them anyau cha ning noi tama tam he na ken sei de je chun phacha na ngai di win nong ken tim ve pan taw te ama sa pe na ka se banga na phone nang na ve di hi ja chu na phone chrome ai lo internet ham chu 3 second hama dinga na loop loading 3 second hama dinga a chrome a page na cha page banga na mi eden ding na nami eden ting le chun apps information ti hung do inten app information a chun na click chai tin la chun ipa na click kit dham tele storage na cha screen a khen pe hen tabang banga na hin bol di na hen tim we storage na click chai tin le cha he uma hen clear data clear ka che kit hen na ka che ang cha ma sa video ka seitan he wan tu ai clear data a he them khat ka hin sei de clear data na me ding ndam tele na hack di hi ja chuna clear data na mi masat ding na mi chai tin la cha he clear all data ki tikina hin chai clear all data na mi ke ding na mi chai next interface so delete apps data ki ti hin chai cancel okay ki tin chai okay na mi de okay na mi chai tin le ne screen na hung de na ne screen na hung de na hung ki ding na hung te la cha he amen point ki pan he chrome a chu na lu ding na lu jo ten la chun cha hi welcome to chrome ki ti hin cha hi ip help make chrome better ki ti na pa hi click a uma le na click loading blank an koi ding na cha click loading na click loading anoya hi accept and continue direct na mi de na mi cha ten cha hi khat hung kin na email na phone email na man chu hung kilang de hung kilang di chu cha hi and accept lo de na chong hi accept lo de ong kila na hi le yes I am na ti ale na vet thei lo de chu head ding kha cha hi ip bol de ham te no thanks na cha na me ding na me cha ten la cha atha ima na ga search no ma man la chu pe sung kyong den cha google a cha hi na search ding chu ip ham ti le hol du chu WhatsApp web ki na chi type dem cha screen a khen pe ban chi type cha ten le direct search mi ade mi cha ten cha pe sung kyo hong hin thil tam ta min WhatsApp web and desktop min cha im cha che lo de quickly send and receive WhatsApp message right from your computer ki tin pa WhatsApp app web le sung pe na de hin chi mi ade mi cha ten ti a hong de hin simple secure ti a hi hong din chai ten cha hi pi bol de ham ti le achung pe na 3 dot na chai kan pin 3 dot khu mi de mi chai ten le cha hi interface nya cha thil tam ta hong do din cha hi pi bol de ham te desktop mai koi du na desktop sai koi du i koi chai ten le chun na barcode hong do de na you na barcode hong do din na barcode chu ip na bol dham ti le na scan ngai na cha ip ki sunam te ga sim te to use WhatsApp on your computer che cha heading khat chu na WhatsApp computer in man ding ham man the na
man di hin a hi wan chi computer le hi pon computer a khoi da su ham tele barcode hi desktop size a ji a hena desktop hi an desktop size a ma hin ai wan chi desktop computer le hi lo wa ei ho imanu chrome hi lo le internet na man the na chu ga sei no dan cha desktop size ma desktop size na mi atin le chun hung do de chi barcode hin na cha barcode na ha ma sa pena se hi open your WhatsApp on your phone ti cha hi nang WhatsApp na on di poi het ning khat chi ka sei wanga ma sa ka se risk them khat la ngai ka ti chu chi he chi koya de ham tile loi nu ham ai lo do manu ham na do ma pa ham phone chun la a na la ding chi chena hi nga adi hena kha ve dinga te tu a hi na loi nu a hi lo phone dang chu iman di he phone dang iman di chu na la ding na loi ham na do manu ham na do ma pa ham na loi nu ham ji pa ham na a number phone na la ding na la ting le i mu cha na lu lo WhatsApp man lu ding lu cha tang chung langa 3 dot a ka ki hu yam bu se ka ve hen a chung langa 3 dot khu nami ading nami cha tang ti ai interface ung do link device ki ti screen a kan pe link device nami ading nami cha tang cha ip ki sunam ti link a device ki ti ni cha hi click na ball hai na use WhatsApp on another device ti na WhatsApp khat chu another device on na vet the he ti au mai ko mi atam jo in hello mai the hin hi chung ka hin sim hin a he ong min te ai ma cha hello wo ding hena cha na mi ding link device na mi jo tan cha connect to Wi-Fi to continue ti ong min cancel ong min use mobile data ong min use mobile data na mi ding na mi cha tan chun barcode cha he khat kain se nom chu cho hi screenshot na support kit ta point na gpay bang hi achun kahin sei thoden phachan na ngai win lang use mobile data in click chaitin le camera hung ki on na chi phone a chu loi nu ham na loi pa ham phone a chu camera ki on ding camera ki on chu barcode scanner ha chu ga he de barcode scanner chu hoya scan diu ham tile na phone a barcode jo ai hon do chu na chroma I hon do chu barcode chu na la a ta scanning na ball hai scanning na ball tene automatic ha scanning na ball na barcode chroma chu a WhatsApp mi hung do de na a WhatsApp mi hung do in a phone chu na pi thei tai adang I ma cha lo naga la ding chu a barcode le naga na barcode chu naga ki se naga ki scan na ding a bon la he na phone na pi do ding tin cha chu na dei phat na vet the he ding khat chu message min hin thot na vet thei aman a reply on na vet thei na cha chu now na reply ki thei ha cha chu phat na now they are message na ga thot ki thei na ai hin thot pa a tabang chu cha hi them khat adang yong chu min na bol dan chu apps dung ju ya khonam bol the apps dung ju ya na bol ale ka sei banga ma sa WhatsApp yong hi third person jin apps na third person apps jin chong hi tabang hin ai ma chi Chrome imanu hi chi Google thing set kitile security hoya na boina I ma cha na phone document ho I ma cha copyright min copy bol thai lo de min vet thai lo de chu ka sei no mi ai ma apps khat min chong chu tabang hack na he na WhatsApp ho hack na hin chu iman ting le chun ka sei banga third person app hi chun nang document ai lo la na loi nu ha mi lo dom pa document ho zo sion chu nang yo na vet ding ai lo midang no vet de na chu ka sei no hi ja chu apha pen ei ho la adinga ga apha pen ding hi ka gelin chi pha pen na chi aga hack dan hi aha pon chom khat le a phone naga mana na barcode naga scan de bo chu he chen chu hin na barcode na scan chai ten le chun na phone chroma chu na nang yo WhatsApp ma chu lu kho ngai he na barcode scan namun chrome hilo internet na chu ama WhatsApp chu hung ding te nang chu na WhatsApp man chu na ki check the na kho pon ai ma cha chu ama ale le de ama phone a koi to ki howam bona cha chu message ho chu de chu ka sei no ki pain bula ko na hin vet page video saw jong le ni hin vet pe het na het na
nei thei ji nong ki pa thu ken se tele sanga phajol hoi zo video dang dang hum min tin ka channel subscribe lo ne lung se tin subscribe pen ki pa